Subscribe. Jay here. Subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuza nkuko musanzwe mubimenyereye nka YouTube channel Jay Hima. So guys, ni ukuvuga ngo ubu ngubu nje kubereka uburyo nabikurije muri Lipapa Agency. Ngira ngo turi kujya ayo nkuko muyabona ayo makeshi nayo nishuwe nkuko mubibona ari paid. Reka dusubire inyuma gatoya. Ubwo tugiye kubikura ayo twakoreye muri macyanje kubereka proof proof cyangwa se ibimenyetso byuko business ikora fresh kandi ibikuza amafaranga kugereraho mu gihe kandi vuba. So urabona ahangaha uhembwa mu byiciro: trivia, video, YouTube na blogs nkuko mubibona. Hejuru rero urabona team iyo bita referring cyase referring. Tugiye kubikura tunyuze kuri withdraw balance 1. Nkuko tubibona ubwo twageze muri page ya withdraw. Barakubwira ngo amount ini mu manyarwanda nyine amount Rwandan francs shama mu manyarwanda ayo ugiye kubikura. Kadusubira kuri dashboard tubikure ahagaragara. Yego nkuko mubibona rero mfiteho 9,227 ariko nani dashboard yanjye ni Olivier 40. Nashoye 4,800, profit nkuko mubibona ni 23. Ayo total withdraw niyo nabikuye 19 mu minsi mikeya, 19,955. Ka tujye kubikura iri 9. Turanyura kuri withdraw balance 1. Withdraw balance 1. Reka dushiremo amount mu manyarwanda. Ahangaya ntago bashobora kutwemerera kubera ko ari yari kuri dashboard. Nkuko mubibona barakubwira ngo the amount request of amafaranga yemerewe kubikuzwa. Nkuko mubibona rero hari icyo bita free was cyase fee was, ayo nyine bagufizinga nyine bagukataho. Ahangaha ntabwo twayabikura uba batari bakata 500. Mwibutse aranayo twashizemo niyo dufite, tugiye konya dushiremo ayo twemerewe kubikura turavanamo 500 muri make. Dukomeze turandikamo 8. Dukuye mu 500 turandikamo 8. 8,771. Yego kore withdraw. Guys, nkuko mubona rero successful your payment request of Rwandan francs 8,771 has been sent. Payment will be processed after successful time. Nkuko mubona nyine kubikura byakunze neza cyane. Reka dusubire kuri dashboard. Tugiye gusura kuri dashboard turebe ko yavuyeho. Ese bya bintu birakora? Hari abantu batizera yuko business ikora. Iyi mbibutse iyi ngiyi ushobora kuzayishoramo ukazakora ukazayiraga buzukuru nabuzukuruza. Nkuko mpora mbivuga iyi niyo business yizewe 100%. Lipapa Agency. Guys, nkuko mubona rero urabona kuri dashboard yanjye ni Olivier 40. Profit ngira ngo murayibona ayo nashoye hejuru kuri expense. So murabona kuri expenses hariho 4,800. Urabona kuri dashboard balance sigaranyeho 48 ibiceri. Amaze kubikura yose total withdraw 19,727. So ngira ngo murabibona nkuko mubibona 50%
niyo nkorera. So ubwo nawe rero ndagusabye gukanda subscribe niba ari byo, kandi ikindi ndagusabye vayo dukore business online duhereye kuri Lipapa Agency, business utazigera urira ngo wahebye ayawe, utazigera uvuga ngo warahebye. Nkuko mubibona rero murabona ko baranyishuye. Iyo ni SMS guturuka muri Kenya, mobile money instant, ngira ngo murabibona. Kanjye kubereka neza muri message. Muri message hari abavuga ngo erega ngo twemera ruko turebye muri message. Guys, nkuko mubibona rero umunani wanjye ungezeho nyuma y'iminota 2. Mwihangane gato narangaye. Nyuma y'iminota 2 cyangwa se iminota 2 itambutse nibwo amafaranga agezeho, ngira ngo mwayabonye. Rero barakata nyine, bagenda bakata amatransaction agenda akorwa, simba mbyitayeho. Aya mafaranga ameze nk'ay'ubuntu. Urabona yangeze ari 8 110 nangahe. So guys, urabona mbere na mbere ubanza kwakira aka SMS kuduceri. Nakiriye 81 y'ibiceri guturuka muri Kenya. Iyi ngiyi nibanziriza mobile money isanzwe ya nyayo. Ngira ngo murabibona. Thanks, mwakoze kureba video. Subscribe. Jay here.